السلام عليكم hürmetli tamaşaçılar. Süleyman Stalskeri ödi sahitin ilizgi gazeti ve kreden haber gazetlerin nubatin abzor guzbaçına. Malum tirwol qoyaqzurni serilayçı insan kanikular kuydu qızdavam xana. Havla çunara xazvay gazetlerin numarayarni Alatay sandika bir dumasran akhira ve aluq numay san siftahni qaraqatna. Kreden haber gazeti kayra khayta adan putqan mujudla numara qanitsula dekabirdiz ve Siyasat taluqlarına hazuray sadavun vay sad ve qedla numara qoyaqzurni serilaysan qedla numara zakatna. İdaxil zala qalıyız. Gazetin alaysan sifte numara Süleyman Stalski rayon municipal rayon den qil Nariman Şamsuddinoviç Abdulmuttalibova rayonun bir ahaliris Siyis mübarek zavay tebrik dilay baştamış cezva. Simidin taqatar haber gayıval alata isan qandirilla dekabirdiz Süleyman Stalski rayon den municipalitetin qil xiyaqunuz taluq rayon den deputatrin sabrandi zastani qilay fanay zasdan dal hakni rayon den sabrandi deputatri qoyaqzurni serit lais ve qoyaqzurni semjut qoyaqzurni sekollay sarin plandin devirda municipal rayon den budjetni qabulnay havlay kredin haber gazeta deputatrin sabrandi zastani kay kermay maqaladi anal deputatri qabulay решенери ve rayon den budjeti keçka qunwa Gazeta hakni Süleyman Stalski rayon municipal rayon den qilyas xka khunvay Nariman Şamsuddinoviç Abdulmuttalibov'un biyografiden qeyder Siyis hina ve hik qarşılaymışsa ve Velikan adetar ve yolka umudrin tar qilergan ve maqala ayar körü xabarar ne ganwa Qanitullah dekabir diz qasum qriyal qilefeyi si insan şalveleri kay ve rayon den xurera şkolayara kultur den makanara Ayadrin bakşarı tuğay şad merekadir kay kiyen vay materyalleri rayon di sayta yekeçka qunwa Gilzun Respublikada Milli Çalalaqası ve Lezgi gazetin sadla numara zakatna vay materyalleri ol kuryal de qazda İyi gazetin sadla numara vallahi yanvardi çapsa yaqatna havlay bagri gazetani siyis aluqna xalas alaqalu maqalayar tebrikar kırsuvardar ve literaturdin esrar gazafova qildi qaçurda Jurnalist Nariman İbrahimova yaruk ekreniyis ayandari umudar guzwa qillas kermay maqalada aluqnu vaysan qatan merekay şubeswa maqalada ayandar vangadin gafar tikrar zawa qoyaqzurni sella Isus Rossiyada qısan pıtaq digişleri qilefida adagzaf ülkeris yürühdün ivirar islah vel xunal hatala çeşne qalurda sagafunoldi aluqnu vayis Rossiya patal qısan di jadam Siyasat taluq jurnalist artir Mirdali Jalilova Ragnete Ramaldanova ve şair Nasrullah Nuridi kiyen ve maqalayar literaturdin eserlerini keriz hoşqoday burhan ve di qeydamu lazim ya Gilesun lezgi gazeta ve masa materyalleri kay kureldi rakhada Moskvada Rossiya Federasyasının hukumatin председатель Dmitri Medvedev'in rehber ulikvaz qoyaqzurni tseret qoyaqzurni tsekulday sera Region Nuvaçkadin budjetar paygardi kutun tamir meselayara sevişani qilefena adan qolaqda Dağıstan Respublikadan qil Ramazan Abdullatipov'un iştirakna Premier Minister de qeyd avruvol budjetrin alaqayara vay haldilay Rossiyadin regionar işayiştin ve ekonomikadin jehetay paygardikas velik finin dereja asluya sevişadi seretara avaz federalni budjetay regionari subsidiyaçara avuniz ve Payunuz taluq meselelerini kilingna. Madni gazete haber guzbay bol Dağıstan Respublikadan qil Ramazan Abdullatipov ve Rossiyadin prezident Vladimir Putin'in rehberlik qilefeyi erfedin Gostarstvodin Sovetin zasidandeni iştirakna. Gelecekdin nesildin itijar fikir davaz ülke ekologidin jehetay velik tuğunil meseleleri kilgazisinden dol qeyda vurvol qoyaqzurni tsirlayis Rossiyada ekologiden istaz malumarna va ekologidis taluq tarif lahayta Rossiya ilim dini texnika din jehetay velik tuğunin stratejiyada karala tarif yaz hesabzava. Tefer batan Kafkas yaşayıştini ekonomik din jehetay velik tuğunin meseleleri qilefeyi hukumatin komistin zasidandikay Satti Rossiya partinin председатель din Махашхаладова региональный общественный приемный дом Российской Федерации Федеральный собрание Госдумы депутат Абдулхамид Эмирхамзаева Чпин дердер аваз атанова ахалияр қабулайды кай
Süleyman Stalski rayon qil xaqiyuniz taluk qilefeyi rayon deputatı Samrad den zestandika kiken vay materyallerini gazeta yeke çıka qonwa gazeta xabarguz vay wal xayi Dağıstan общественный teşkilatı qabul vay qarar da aslu yaz maxaç qaldin abrazaman den upravlendiyana çaltikni zamestitel qehallez giqo alik efendi was Dağıstan'ın halkının ülik layıklı bir ray muqara qizildin gayet ve Dağıstan'ın halkının igit lahayet varganı ve innegrada sahibdif ve kunuz taluk yazma xaç qaldin abrazaman den upravlenda şad bilin çi Amerikat qila fena muqara Российдин Федерацияден здравоохранениеден министерстводи Российден лапқсан терапевттерин сия чапнава ана вадвис кастин турарава лезги газета ганвай мақалда қейд извай бол ихтин конкурс Российден қутқаннива регионда сифтаяз туханвайдия лапқсан духтурин сия түкүрдала яхсурни ргудағзурни ргудвишни путқанниват медиктин диллар веривердауна Qilin peşekari qısan buraya hesap zavay doktorun siyahtik ülkeden putqanik region daytir peşekari harekatna va hacer gedayaz suqut doktor Dağıstan'dani gazeta Российден lap qısan terapevtar tuar qaçun va saşmut kastikay maqalalarni ganva Xayi xuri va yarğa çi ülkeden ücrebe göre regionlara yaşamışız va qepir veri qovat arsadna Xöçi vatan mubla abunin niyet aldı merhamet dublin abad qepir tuar Allah fond teşkilna va i fond teşkil ailezgi ruhaylik hay yuqan çavaldi adavay ümirdit keçirmişiz alaqanvay proyektler kaya ve gelecekdin planlık ailezgi gazete ganvay jurnalist Mehmet İbrahimov'un makalada gençliği söhbeti var. Qeyde mulazim ki sosyalni ekonomik diyen ve Mısır evlilikte kamar kaçuz ve Süleyman Stalski rayon taluk qizkiker ve maqalarizni Bağri gazete hemişe çıka guzwa. Çun raxaz ve numradali saşmud maqala va. İlk gazetin tsudlacına ağas adrin teritoride kardikvay nexünçe xarin qoçi zavodika kiker ve maqaladiz gençka ganwa. Ana qeyd izvay ol üniversite teşkilna ve ana gelecekden sağlam tün lişandikvaz yerli produksiya aqudzava madni lezgi çaxar обществоди нехцазвай майданарни исандавай сөз артухардава Дагыстан Республикаден хурин маишатин ва сюртетин министерстводен дилдирл асаслуяз газета кизвай бол қояғзурны цургуллай сөз республикада қадағзур гектарден майдан рай ювишне хсурмадағзур тонеми шарқват қуына Ириқай Süleyman Stalski rayondek республикада қэлда нетижа кана ада цургудағзур тондилайвни земи шарқват қуына Қояғзурны цургуллай сөз спорта қазармиша агал қуныз килигна лезги газети редаксди лезги рикай вридалайны қысан цуд спортсмен қканова Шадова далкай яхи абрунарада Süleyman Stalski rayонда қоя спортсмен Самбада не дюздода чахи газаф турнирин ғалипчи Универсальный женгерай қоя сеферда Европа dünyadan şampiyon Aslan Kurbanov ve jenginin Samba'da Rusya'dan ve dünyadan şampiyon İkram Aliskerev'in ava gazete Aslan Kurbanov'an İkram Aliskerev'an hakni viridalayını kısan bunun siyah tahatna vay ama sportsmenlerin agal konikani gençliyiz söhbeti var. Lezgi gazete alatayı sözü üçü avur kolakti netice yarını kuna sanlay kaçurla 100 pisti hanaç İdaxlız Allah qalıyoruz gazete ganvay maqalada Xürerin muxbirin zahmetni qeyd izwa abrun arada Süleyman Stalski rayonda etir küd muxbirin turarni qunwa redakstin patay abruz çok soğullu huzwa imni şadavol qutaday kariya Allah'ın kanında lezgi gazetin çunra xazay numarada mannametli bavaz Kelis hoşkoday maqal yar madneva abruka yazavay jurnalist Alaudin Hamidova enfesedin peşekar Farida İsayevdikay doktor Aminat Mehmet Vadikay, gazetin korespondent Emiristan Şerifaliyeva, KPSS'nin seküler sezin delegat hadi Ayşat Musa Nabi Vadikay, Hürün muhbir Seyyid Ahmet Abdurrashidova, Rutul Rayondun, Külüdürün Hürün acayip şikayerikay, jurnalist Mehmet İbrahimova, mahşur zari Sadakat Kerimova diyen Kuakay Yakargan, kitabdikay kirmay maqalarin, jurnalist ve şair Merdal Celilova kinva felton diyen tuarar qaz jeda. Metleblu materyalar, haberar, gülü şadarda literatürden eserar, ham sayte ham gazetera madneva, sarı xunyalıçız, abru, kerza ve harsa kastiyet dürüktün ihtiyaçlar taminlarda.
hükmetli tamaşaçılar, aluk nuvay, kıyazur netseli laysus, imçin aguz vay, masif informasiyon taqaterin sifte abzor ya. Havlay aluk nuvay siyis, rikisi qıya mübarek avun oldu. Çuna Süleyman Slas kariyoni sahihdin, lezgi gazete ve kırdın haber gazeterin nubahtin abzor gana kütahsava. Ya bakalım çok sağ ol.